Bang Jampang, Betul. kemana aja Bang Jampang? Kabarnya sehat? Kabar abang sehat Neng Mayang. Alhamdulillah. Nah ini begini Neng Mayang. Berhubung Neng Mayang sudah menjadi janda. Iya. Datangnya abang kemari, abang pengen meminang Neng Mayang. Apaan? Kagak salah denger ini Neng Bang. Kagak Neng Mayang. Bang, abang emang kagak tahu apa? Abang kan temennya laki saya dulu. Ngapa Betul. jadi abang mau minang saya? Neng, mau kan Neng jadi Bang, istri abang? saya mah belum siap, saya masih mau ngurusin anak. Saya nih Bang ya, daripada saya kawin sama abang, mendingan saya jadi orang gila. Cuy, yaudah. Waduh. Neng Mayang. Abang kecewa sama Neng Mayang. Tunggu pembalasan abang Neng Mayang. Bismillahirrahmanirrahim. Getah karet getah timbul. Tiang pancang di tengah sawah. Saya pelet si Mayang lagi tidur biar jatuh cinta kepada saya.